جایی که بفکرین که به همو هیبت آخواه بویه پارازوان باجارکی پشت آخواه پیگرم کریه. باجار لسر پشتا چیا آوا بویه و گوه دایه چیروکین چیه. گه چیای آلیکاری جی باجار را کریه، گه جی باجار آلیکاری جی چیه را کریه. چیا بویه باجار بویه چیا. اف باجاره که چیا جی خواره کریه ستارگه البت شرنخه. هن چاکایی دبیجن که بریا توفانا نوح جی باجار شرنخه هبویه. لگور لیکوی نران کشتیان نوح لسر چیای جودی و نشتیه و دبیجن که هیجی برماهین کشتیه لسر چیای جودی هنه. پشتی توفانه نوح باجار جنوب آوا کریه و ناوه باجار جی کریه شهری نوح. شارستانی که شرنخ وکی ستارگه هلبجارتنه هر وها گلک نافچین ویجی وکی پایتخت بکارانینه. بابیلان گندکی لجزیره امپراتوریا گوتیان جی گندکی لسلوپیای وکی پایتخت بکارانینه. شارستانی دنین لوی هرمی جی بجیه بونه وکی مدی، آسوری، پرسی، ساسانی، اموی، عباسی، سلجوکی و عثمانی نه. جبر که گلک شارستانی لشرنخه و نافچین وی نشتجه بونه گلک برماهی جی جوان مانه. یک جوان جیهن هجای دیتنی جی خرابه این فنیکه نه. خرابین فینیکی جدو کلهام پیکتین، کلها هندرین و کلها دروه. جسر ریا شرنخ و جزیره بقاسی 12 کیلومتریان دوره. لجیه کی برفره هاتی آوا کرن. مزگفتا ده هندره کلهه ده لجم چم دمینه هر وها گلک شکفت و برماهین دنجی هنه که دناف کلهه ده هاتنه بجیه کرن. لی مخابن گلک بشن کلهه نگیشتنه روژامه. دماکو باسا باجار شرنخه تکرن دوی قصرها لسر کاشکی و لبرچمکی هاتی آوا کرن بوی مجارا چیروکو سترانان آنگو قصر علودینو نیجبیر کرن. قصر علودینو لهريما بوتاني لگنده بافي يبسر هريما هزخي ويه. قصر علودینو لسر چمي دجله هاتي آوا کرن و روژا مده تني وكي اوده که قصر تنين مايه. همو بشن قصر و باني وي هلوشيانه تني وكي كاولكي هبونا خود پاريزه. لدردورا قصر علودینو كله که دنجي هيا كبار ديشين سرخوه. قصر علودینو دبن کله ده هاتی آوا کرن. احتمال هیا که علودینو و هوال آنجی شینین هرمه لوی داره جیابن. جخواه نها بریا که ام در باسی و آواهی نوازه ببن ام هنه که بعضا چیروکا علودینو بکن. هر دستراتدارین زوردان دبن سدمین پیشکتنا لهنگین جیواکی.
li herêma Botanê jî li hengek dibe dengê neçariya gel û li dijî desthilatdaran mafên civakê diparêze. Helbet ew kes Elodîno ye. Bi gotineke dinê Robin Hoodê Kurdan. Tê texmîn kirin ku di sedsala şazdemîn de Elodîno li herêma Botanê jiyaye. Ji ber neheqiyên ku li gel dibin serî li rêveberên serdemê hildaye. Çîroka wî jî ji wan serdeman heta roja me di kilamên dengbêjan de gihaye nifşên nû. Elodîno xortekî xizan e lê bi camerî, durîstî û cengaweriya xwe li herêmê tê nasîn. Ji ber ku welatiyên li herêmê di nav xizaniyê de ne û li gel vê yekê jî bacê didin dewleta Osmanî û axayên wê serdemê û ji ber vê yekê wisa aciz in. Ew dibîne ku bi vî awayê jiyan nadome û gelê bafê li derdora xwe kom dike û dibêje wan em ê li dijî neheqiyê serî hildin. Bila hinekî ji qirika axa û began kêm bibe. Elodîno û hevalên xwe zincîrên dirêj û stûr davêjin çemê Dicleyê û rêya kelekên ku di wir re derbas dibin dibirin. Xwarin û tiştên giranbiha ji wan distînin û li gelê xizan belav dikin. Helbet li hengekî ku li gelê xwe bifikire ji aliyê gel ve pir tê hezkirin. Lêbelê dewlemendên ku kaniyên wanên avê diçikin ji vê yekê aciz dibin. Dixwazin Elodîno bikin xefkekê. Bi alîkariya xulaman Elodîno dixin xefkê û dibin cem Mîr Mihemed ango dibin birca belekê. İşkenceyeke pir zêde li Elodîno tê kirin. Jê yêşê çavên wî sor dibin lê dilopek hêsir jî ji wan çavên wî nabare. Piştî işkenceyê Mîr Mihemed diçe cem Elodîno û jê re dibêje ka ji min re bêje rewşeke ji vê rewşa te zehmettirê heye li ser vî rûyê erdê. Elodîno dibêje belê êşeke ji vê mezintir heye. Hege rojekê mêvanek were mala te û tiştek nebe ku tu deynî ber mêvên tu û hevjîna xwe bi çavên şermok li hev binêrin ji vê rewşe wê tiştekî zehmettir tunebe. Piştî vê gotina Elodîno Mîr Mihemed wî dibexşîne û dibêje wî azad bikin. Lê mixabin birînên Elodîno xedarin li gel ku tê berdan jî jiyana xwe li wê derê ji dest dide. Gotinên wî yên dawî di her serdemê de bûne bersivên neheqan û dilê gelên bindest bi kilamên derbarê Elodîno de her tim germ dibe. Her çiqas derbarê kelehê de agahiyên zelal tinebin jî bermahiyên kelehê zêde balkêjin û hêjayên lêkolîneke berfirehin. Li derdora kelehê gelê şikeft hene. Dibe ku şikeft di serdema xwe de wekî malan jî hatibin bikaranîn. Her wiha balkêşe ku di nav van şikeftan de sarinceke pirmezin jî heye. Ji serdema hatî çêkirin heta roja me tu tiştek bi vê sernicê nehatiye. Ya herî balkê jî ew e ku digel ku li herêmê kevirên bazalt nayên peydakirin jî di sûrên kelehê de kevirên bazalt hatine bikaranîn. Kevirên bazalt weke kevirên çiyayê Qereşdaxê ango kevirê Amedê tên zanîn. Hem ji ber ku ev kevirên bazalt mezin û giranin û hem jî ji ber ku li herêmê peyda nabin, mirov çîroka avakirina vê kelehê bêtir mirax dike. Li pêşiya mirov rêyên teng rêz dibin. Çiyayên asê hembêza xwe vekirine ji bêbûnan re. Dengê xwe berz dikin, xweşikbûn û ewlehiya xwe vedibêjin ji mirovan re. Ji zinaran netirsin. Aso li benda we ne. Derenceyên bi destkariya mirovan hatine çêkirin, mirovan ber bi van şikeftan ve û ber van zinaran ve hildikşînin. Di nava tahtan de derence hatine kolan an jî ji bo hilkişîna berbijor ve ev derence hatine çêkirin. Di derenceyan de ne serî heye ne jî binî ji xwe ya balkêş ew e ku derence
nagêjin tu deveran. Ji ber vê yekê çêkirina derenceyan çîrok û bûyerên bakeş tînin bîra mirov. Gelo ev derence ji bo bazirganiyê hatî çêkirin an jî tenê ji bo hilkişîna çiyanan. Ji ber ku Şirnex jî bajarekî pirçandî ye, gelek mîmariyên baweriyên cuda hene. Ji bilî mîmariyan gundên Suryaniyan, mîmariyên wanên dîrokî her balê dikişînin ser xwe. Ji nav cî û warê Suryanan gundê Basbirînê yê li herêma Hezexê bi dîroka xwe ya kevnar û mîmariyên balkêş hêjayê lêkolînên berfireh he. Ev gundê Hanê tê texmînkirin ku gelekî mezin bûye. Lewra di nava bajêr de tê gotin ku 25 dêr hebûne ku mezinahiya wan ji hev diguherin. Di nav van dêran de ya herî kevnar dêra Mordodo ye. Dêr li bakur rojavayê gundê Basbirînê li devereke navendî cih digire. Mîmariya dêra Mordodo hinekî tevlîhev e. Lewra di demên cuda de him beşên dêrê hatine nûkirin û him beş jî lê hatine zêdekirin. Avahî bi temamî ji kevirên qayîm hatiye avakirin. Dêra Mordodo ku ya Suryanan e, di roja me de jî li ser piya ye û deriyên wê ji îbadetê re vekirîne. Li gor lêkolîneran dêra Mordodo di sala 629 de hatiye çêkirin û bi hin nûkirinan heta roja me li ser piya maye. Di çavkaniyên Suryanan de tê gotin ku li herêma Hezexê gelek bawerînas nivîskar, helbestvan, hosteyên destxetan û kesên bi pirtûkxaneyan re mijûl bûne pêşketine. Bi taybetî jî 25 dêrên li derdora gundê Basbirînê ji şeniyên herêmê re bûne wekî dibistanan. Gelek mirovên bi olê re alaqedar, nivîskar, keşîş û rahîb an li vî gundî pêşketine û derketine an jî li vê derê jiyane. Yek ji berhemên herî serkeftî pirtûka bi navê Pirtûka Jiyanê li vî gundî hatiye nivîsandin. Wexta mirov berê xwe dide mîmariya dêra Mordodo, mirov dibîne ku berfirehiya ev binê dêrê û banê wê pir bilind bûye, pir biheybet e. Nexşên ku li ser dêrê wisa bi hostatiyeke mezin hatine çêkirin, her motîfek bi bêfirehî hatiye neqişandin. Di nav çanda gelan de veşartina miriyan çandeke kevnar e û çandeke girîng e. Di lêkolînên goristanan de gelek daneyên ji serdemên berê hatine bi destxistin peyda dibin. Suryan mirovên bi olê re alaqedar ji mirovên sivîl cudatir veşartine. Miriyên ji çîna rehbanan bi awayekî taybet têne veşartin. Miriyê ku hetiye şîstin û ji bo veşartinê hatiye amadekirin,
بجلی خوین که نشانه چیناوی دی بشارتن لجیهن تایبت خاطن آماده کرن کجانان اف دپین آن جی وکی او کرسیین رونشتنی نه تیم بشارتن. اف گورن تایبت آن لدیویر آن جی لجیهن که به تایبتی حاطن چیکرن یین باندیران و ماناستران تیم بشارتن. لهرما ترابدینه گندین که سوریانی لیدجین روش بروش کم دبن. هرچی قاس هم ولاتین کل اروپای دجین بری خود دن گندین سوریانان جمار وان گلکی کمه و وی روشه گندین سوریانان برو واجین ناکه. یک گرینگیا گندی باسبرینی برخودان وانا لدجی قتلیاما سیفویه. ده سالا 1915 ده لدجی سوریانان ایریشین قرکرنه پیکتین. جبر برخودانه جهمو گندین در دوره سوریان تین گنده باسی برینه و لدیجی قتلیام سیفو لبرخوددن. لیبله جبر ایریش قتلیام و تندیان روش به روش سوریان دوش گندین خبردانه و چونه اوروپایه. خوستیا سوریانان یا لسر قوارتنا کوران خود دست پیره دیروکه که گلگی قدیم. لگندین سوریانان مروف دکاره به خوستیا وان لگورستانان و لدیران ببینه. به تایبتیجی گنده باسبرینه با حساتیه که نوازه یا کبران حاتیه استتیزه کرن. لگنده که جبلی دنگه کی نرمه که بای پیوه تو دنگ ایدی لی نمایه مالین کبرین هیجی شاهدیا و دیروکا شندکن. لنافچه ویا هزخی دیرا دایک مریم پرکمناره جی لبه دری هیه. پشتی زاینه ده سالا 57 ده جعالی سوریانان و حاتی آوا کرن. لگل که پر جبره ده مایه جی ایرو هیجی وکی پارسگه هکی تیبکارانین. جبر که لحرمی پر سوریان هبونه گلک دیر و گندین سوریانان هیل نافچه هزخینه. دیرا مردودو یا لگنده باسبرین جی لگل که دیر پرکمناره هیجی نویه پارزگه که گرینگا سوریانانه. تفاهیا دیرش که ورین قیم حاتیه چکرن و یکی جی کریه که دیر با آوائه که سالم بکشه روژامه. اگه هم بری ریا خو بدن وان جیهن کبنار هون دکارن قحوه خو ببن سری بان دیری و بکبن تماشه روژا که لفه دری چاوا. گلک جیهن شرنخی هنه که به جمارتنی ناقدن. اما ناوی چانده که دنجی جواره بیشن که هنه لویدری شرنخی که ریا و ویدری کت ونی بکاره ببینن. اف درجی لجزیره مدرسه یا سوره. متن باسا دیروکا ویا هجای دیتنه کریه لی شرنخ نتنه به دیروکا خو نافداره. خوزایا ویجی جشنین هرمی و گشتیاران ره سدما بختواریه. شرنخ باجاره که دیروکی و خوزای به هفره دهونه. همو میماریین و ین دیروکی بری خوددن خوزای. آن لهمبر وان روژ دچه آوا آنجی لسر زوزانان خوابا کرنه آنجی چم دبر وان برماهین دیروکی را دهرکه.
ودبقى حمد شباب عشاق كل قسریک جی وارگه که وسایه که وکه جیکی گران بها دبر جمدی خاطی آوا کرل. لقسریک پیکر برماهین باجاره کی و چیروکین آوه هنه. دمکی معزوانیا شارستانیان کریه. آنا هاجی معزوانیا شنین هری بدی که لورا جبو گرو گشتی جیکی گران بهایه. اگر روژه کی و بری خو بدن ویدره لقسریک لنگی خود تخن به آوا هینکا جم. ماسیین که شجم دردکوین جی لوی داره دپیجن و چای که جی لسرتفیکت چیزکن و خواه به دنگ و رنگ خوزای و دردتن. وکی که من دستپیک ده جی گوتی جبر که باجار شرنخی جگلک شهرستانیان را معزوانی کریه گلکی باجاره کی پرچاندی بویه. لی دو وقتی ده دوره سوریانان بچاندا خواه اف باجار شرنخی دولمنتر کرنه. هرچندی ایرو گندو دیری وان هبن جی جبر سدم سیاسی جمارا سوریانان جمارا گلدانان لوی دره گلکی کم بویه. به تایبتی سوریانی و گلدانیین که لنافچه هزقی بونه آنها حول ددن دیسا وگرن و باجار شرنخی بخملینن به چاندا خواه. جارنان مروف دخوازه بری خواه بده وان گندان وکی گندکی گلدانان بسپینی گندکی سوریانان و المالین وانین به میماریه که تایبت هاتنه چکرین و سا بنیره. لوی داره روش ببورن لیم مروف های جدم و دوران تنبه. سری سبهان به زنگلا دیره هشیار ببه لناف وان بخچین دیوارین که ویری ده ناف نباتان ده بگره. لسر وان شانشینان چند کلیه که سیستا و بریوار کی جی تماشا کرنا روژا که خاطران جمد خوازه. هر حولدانا راوه کرنا باجر گوتنان درشتر دکه ناهیله که باجار به تمامی بیوه گوتن. کم دمینه، کم دهیله. دیمنین لناو خیالان کمن. خیال تیری ناکن که مرو حیس بکه. لی ریا و دریجی، ریا و باجاری جی لبرویه. لگل که دستی ما جشرنخی نبجی ما چند دیمن کم کرن جبو خیال کرناوی. جبو هن خیالین خواه. جیا، دیروگ و خوزا بکل جانگی لبنداونه که معزوانی آوه بکن.